umugoroba mwiza bakunzi ba RTV show rimwe nizere ko aho muri umeze kandi muri amahoro aka kamwanya rero muri Middle East nta kintu kiri kuvugwa uretse n'ubundi intambara hagati ya Amerika ndetse n'abanya Irani aho bivuga ko n'ubundi Irani ikomeje kwibasira ibihugu by'abaturanyi byayo harimo Saudi Arabia igihugu cya Emirates zunze z'Abarabu igihugu cya Oman ndetse n'igihugu cya Yemen bivuga ko n'ubundi n'igihugu cya Qatar nacyo gikomeza kuza mu bare ndetse n'igihugu cya Kuwait ariko ntago ari byo gusa kuri yuko tugiye kubireba uko byifasha ariko ndahariya mu Burusiya mu burengerazuba bw'igihugu cy'Uburusiya ndetse mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine aka kamwanya haravugwa n'ubundi ko intambara itigeze hagarara kandi ko ibitero bya rutura bikomeje n'ubundi kuba bikoreshwa muri Donetsk, Porokozviste, Chavisiale, Taurasika ndetse na Kupiansk, Sami n'ahitwa Crimea ndetse aka kamwanya bivuga ko buri gace gose kakomeje kwibasirwa n'ingabo z'Abarusiya ndetse n'ingabo z'abanya Ukraine bakaba bakoje n'uri kwenda baharwanira aka kamwanya. Amakuru n'ubundi aturuka mu nyamakuru yo kumakomeye avuga ko n'ubundi hari murasazuba bwa hagati cyane mu bihugu birimo Kuwait, ibihugu birimo Emirates zunze z'Abarabu, ibihugu birimo Arabia Saudite uyu munsi n'ubundi byongeye gusurwa n'indege zavuye mu gihugu cya Iran zikaya kureba uko byifashe kubera yuko n'ubundi ngo naho hari ni hamwe n'ubundi hakomeje guteza ikibazo cyane ku cy'umutekano ku gihugu n'ubundi cya Iran. Ubutegetsi bw'ite Iran bwagiye butangaza inshuro nyinshi cyane buvuga buti twebwe nta gihugu na kimwe tuzira twihanganira ko gikomeza kudutezaho cyangwa se kutubangamira ariko bavuga ko n'ubundi uyu munsi rero bagabye n'ubundi ibitero kuri ibyo bihugu. Aka kamwanya rero andi makuru y'urugamba ari muri Lebanon mu majyepfo y'igihugu cya Libani hagati y'ingabo za Israel cyangwa se Israel IDF ndetse n'umutwe wa Hezbollah aho bivuga ko n'ubundi aka kamwanya intambara ikomeje kubera mu kirere ndetse imirwano irimo ibisasu n'ubundi ikomeje kugenda ikorwa cyane hagati y'impande zombi muri Blair ndetse no muri Kuwait naho nuko maze kubabwira mu gace ka Strait of Hormuz hose tugiye kuhareba ku kirwa cya Keshma hose tugiye kwikozayo turebe ese byifashe gute muri aya masaha ese kuki Amerika na Irani bikomeje n'ubundi kurwana kandi tubona ko umuti w'intambara cyangwa se igisubizo cy'intambara cyendaga kuboneka ariko kugeza amagingo aya n'ubundi bikabikomeje kugenda bikimbirana ese biri guterwa n'iki byose tugiye kubyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako tugiye kureba rero aho intambara yabereye uyu munsi tugiye kureba ubutumwa bushyashya aka kamwanya umukuru w'ikirenga amaze gucisha kuri televiziyo y'igihugu cya Irani hariya mu Tehran tugiye kureba igisirikare mpindura amatwara cyangwa se abarinzi b'igihango ba Islam hariya Tehran ibyo bamaze gutangaza kuko bose bamaze kugira ibyo batangaza nyuma babizi ko tumaze kugenda tubona ko hariya n'ubundi muri Irani umukuru w'ikirenga Mujtaba Khamenei aratangaza ariko n'ubundi n'abasirikare bari ku rugamba RGC cyangwa se Islamic Revolutionary Guard Corps nabo bagatangaza ibyabo. Aka kamwanya rero n'ubundi na perezida wa Amerika nawe rero hari ibyo amaze gushyira kuri Truth Social ku rukuta rwa Truth Social akoresha byose tugiye kubyinjiramo turebe tugiye kureba n'ubundi umushinga Amerika yatanze ku gihugu cya Irani kugira ngo bahagarike intambara aho Irani igeze usuzuma byose tugiye kugenda tubigarukaho gatanu kuri kagenzi kako wowe gumana natwe kandi ubane natwe. Reka rero kandi mbanze mbahikaze mbakire shuti bavandimwe bakunzi ba RTV show rimwe anizere ko aho muri hose muri amahoro kandi mumeze neza cyane nizere ko uyu mugoroba ugenda ubabera mwiza. Aka kamwanya rero ngira ngo aho muri hose rero mukomeze muyoherwe n'ubuzima kandi mwishimire kuba mukiriho wowe ugize amahirwe yo kumva kino kiganiro rero kora subscribe kandi usharinge kugira ngo bigere ku bandi benshi cyane. Angira ngo rero murabizi ni Pazo n'umuhungu wanyu murasanzwe mubimenyereye ko aya masaha cyangwa se nandi masaha amba mpari kugira ngo tubanze tubane mu biganiro ndetse no mu makuru nkuko bisanzwe. Uyu munsi rero nkuko nababwitiyeze ku munsi wa 98 w'intambara hariya mu burasirazuba bwo ya 98 w'intambara hariya burasirazuba bwa hagati mu gihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Amerika n'igihugu cya Israel aho bivuga ko n'ubundi aka kamwanya makuru hari nuko n'ubundi habayeho guterana hagati impande zombi. Amerika yatangaje ko yahagaritse mizire ndetse na drone za Iran zazerekejwe n'ubundi kurindiro byayo mu bihugu n'ubundi bishyigikiye mu karere ka Gulf cyangwa se mu karere ko mu Kigobe. Irani nayo rero n'ubundi yavuze ko yagabye igitero ku bwato bwa gisirikare bwa Amerika mu Kigobe cya Oman ariko n'ubundi Satcom ya Amerika yavuze ko nta bwato bwayo bwakubiswe cyangwa se ngo bwangirike. Mu gihe n'ubundi Radio Free Europe cyangwa se Radio Liberté nabo batangaje bavuga yuko ubwo bwato ngo bwarashweho ariko ngo ntago bwangiritse cyane. Mu gihe n'ubundi Irani nayo yatangaje ibinyujije mu biro ntaramakuru byabo bikuru Tasmine batangaje bavuga ko n'ubundi ubwo bwato ngo wabushwanyaguje kandi ko ngo bateye igihombo abanyamerika
mu masaha n'ubundi amaze gutambuka nkuko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Iran Abbas Arigace ku rukuta rwa X yanditse agira ati twebwe twarashe kandi iyo twarashe twari tugambiriye kurasa twabirashe bya nyabyo kugeza amagingo rero ahubwo Amerika nige mu kiriyo cyangwa se icyo yise finiraho ikiriyo kugira ngo n'ubundi bagende ngo baririre ibyo bahombye. Rero na makuru ari kuvuguruzanya kuko Centcome ni twayita nka komisiyo y'igisirikare n'ubundi ko ari amarasazo bwa hagati ya Amerika bavuga ko n'ubundi batangaje ko n'ubundi ngiyo mezire zose za na drone zije kurasa ubwo bwato n'ubundi ngo zaba ngo zahagaritswe ariko n'ubundi ntago byabujije zagiye muri Kuwait kugirayo izagiye muri Bahrain kugirayo kuko bivuga ko muri Kuwait kuri Airbus naho ngo hongeye haraswa uyu munsi hariya muri AID base uyu munsi harashwe kandi harashwe n'ubundi n'abanya-Irani kugira ngo n'ubundi basenye ibirindo bya gisirikare by'abanyamerika bihari. Ni mugera n'ubundi akakamwanya n'ubundi president wa Amerika yatangaje yavuze ko n'ubundi ibiganiro bya diplomasi ngo bitarahagarara ngo kandi ko hakiri ikizere cyo kugera ku masezerano mashya hagati ya Washington ndetse na Tehran aho yatangaje avuga ati Washington na Tehran turacyari muri process yo kugira ngo ibintu bigende neza ariko kugeza amagingo aya ntago birarangira ngo tuvuge ngo byararangiye ahubwo biracyakomeje kirera abantu ntibacike intege cyangwa se ngo bakire ko ibintu birimo birangira ahubwo nibizere ko ibintu bigiye gukomeza. Andi makuru nuko n'ubundi nteko nshinga amategeko ya Amerika yatoye umwanzuro ugamije kugabanya ububasha bwa president bwo gukomeza n'ubundi bikorwa bya gisirikare kuri Iran adafite n'ubundi burenganzira bwa kongere cyangwa se bwa kongere cyo twakita nka kongere y'igihugu. Ibi rero n'ubundi byarekana ko hari impungenge zikomeje kwiyongera muri Amerika ku ntambara ikomeje hariya mu gihugu cya Iran. Amakuru hari atangazwa avaria muri Washington nkuko mukesha Washington Post nkabikesha The Guardian nkabikesha Sky News bavuga ko n'ubundi hariya mu gihugu cya Amerika harimo kutumvikana mu bayobozi bakomeye cyane bo hejuru ba Vice President J.D. Vance President wa Amerika Donald Trump ndetse n'aba mu nteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite n'abasenateri hariya mwakira gihugu aho bivuga ko n'ubundi akakamwanya abahagarariye abaturage hariya muri Amerika bavuga ko n'ubundi president arimo agenda akoresha ubutunzi bw'igihugu nabi mu buryo bwo gufasha igisirikare kandi arwana intambara n'ubundi idafite igisobanuro bityo rero bo bakavuga ko n'ubundi akwiye guhagarika intambara aho kugira ngo akomeze ahombye abaturage bene ako kageni. Akakamwanya n'ubundi mu kigobe hariya no mu nyanja ya Hormuz hariya rero n'ubundi hakomeje kuba intambara ikomeye cyane kuko ibitero bya drone na za mizire birakomeje. Abanyamerika hari abasirikare hagati y'abasirikare 140 n'abasirikare 50 aho muri Kuwait honyine hari abari hagati 10 n' 15 bivuga ko rero akakamwanya ariyo mpamvu Kuwait na Bahrain ari ibihugu rero rundi bikomeje kwibasirwa n'igihugu cya Iran kugira ngo bacubye cyangwa se basubize inyuma abanyamerika bababuze kwisuganya kugira ngo bazabagabeho igitero. Mu gihe n'undi amaze iminsi havugwa amakuru yuko abanyamerika barimo bitegura ibitero bikomeye cyane ku gihugu cya Iran. Hari biganiro n'ubundi bikomeje nagumbye ngo bafungure umuhora Hormuz ariko ubundi ntago birakomera cyangwa se ngo bikunde ko akakamwanya umuhora Hormuz uracama amato amwe namwe ariko acama ruko n'ubundi yahawe uburenganzira n'ubundi n'abasirikare ba Iran. Uyu munsi n'ubundi ibintu bya Amerika Iran yarashe mu minsi yavuga n'ubundi ibi byakomeje kugenda ibyibasira ndetse mu bare mu bundi wameze nyinshi cyane na drone birimo bagenda bikoreshwa n'ubundi akakanya rero muri Kuwait na Bahrain ni ubyo bihugu bikomeje kugenda abyibasirwa n'intambara ku gihe n'ubundi bikomeje kugenda gutyo. Asibyo gusa rero n'ubundi ntago ari muri Iran gusa si muri Bahrain si muri Kuwait intambara na ahantu hose murasirazuba bw'agati kuko no mu gihugu cya Liban cyangwa se Lebanon mu majyepfo yaho aho n'ubundi ngabo za Israel IDF zikomeje ibikorwa bya gisirikare n'ibitero byo mu kirere mu gihe n'ubundi ngira ngo n'ibitero rero biri kugabwa ku mutwe wa Hezbollah ushyigikiwe n'ubundi na Iran kandi uyu mutwe nawo ukaba ushyigikiye Iran. Mu gihe n'ubundi umutwe wa Hezbollah nawo wanze amasezerano n'ubundi y'agahenge yari yashyigikiwe cyangwa se yashyizweho n'abanyamerika. Imirwano n'ubundi n'ibisasu byakomeje muri ako gace uyu munsi wa none bivuga ko neza abasirikare bakomeje kubipfiramo ndetse n'abaturage bakaba bakomeje kugenda bahomba cyane. Intambara n'ubundi ikomeje n'ubundi ku kirwa cya Kashmir muri Iran. Amerika yatangaje ko uyu munsi n'ubundi yongeye kuhageza drone ariko ngo iyo drone ngo ntago yarashe cyangwa se ngo igere ku ntego yayo abanya-Iran bayiburijemo ikaba n'ubundi ibyo bitero ngo bya gukwara kwirwanaho ndetse ngo no kwirira mu bikorwa bya gisirikare bya Iran nyuma y'ibitero n'ubundi byameze na drone byagabwe hari Kuwait ndetse no muri Bahrain. Bivuga ko n'ubundi Amerika yagiye ku kirwa cya Kashmir kugira ngo n'ubundi ije kwirwanaho ndetse
ayihimure n'ubundi kubanya Irani. Amakuru sayo gusa ngira ngo nababwiye yuko bikomeje kuba bibi cyane hariya mu burengerazuba bw'igihugu cya Irani, mu burengerazuba bw'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'umurasirazuba bw'igihugu cya Ukraine. Naho nababwiye yuko ubuzima bw'abantu bari mu Burusiya nabwo butameze neza kuko aka kamwanya raporo zivuga ko n'ubundi buzima hariya bukomeje kuba ibibazo cyane. Intambara n'ubundi hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine iracyakomeje ku mirongo n'ubundi myinshi y'urugamba, ariko n'ubundi amakuru make agaragaza ko ibitero byinshi biri kuba mu kirere cyane, mizile na drone kurushaho n'ubundi uko hari impinduka n'ubundi nini cyane ku butaka nk'uko bikisha The Guardian. Ariko Donetsk maze ko akangaka rero na gace n'ubundi kagikomeje n'ubundi kuberamo imirwano myinshi. Ingabo z'Uburusiya zikomeje n'ubundi kugerageza kwagura ibice zigenzura hariya muri Donetsk, ariko z'ubundi zigura n'ubwirinzi bukomeye bwa Ukraine ndetse n'umurwanire idasanzwe bagatungurwa. Raporo za gisirikare n'ubundi n'impuguke zerekana ko intambwe z'Uburusiya ku butaka zagabanutse cyane mu kwezi kwa gatanu ndetse no ku kwezi kwa gatandatu mu ntangiriro. Bivuga ko n'ubundi aka kamwanya Ukraine hariya muri Donetsk ikomeje kugenda n'ubundi irwana kandi yenda kuhiga rurira. Naho hitwa Luhansk Uburusiya n'ubundi bukomeje kuvuga ko bwigaruriye hafi ya Luhansk yose, ariko Ukraine nayo irabihakana kandi ivuga ko n'ubundi hari uduce ikigenzura twahariya muri Luhansk, kuko mikesha BBC bavuga ko n'ubundi Uburusiya bukomeje kwigamba ko bwahafasha, ariko Ukraine ikomeje n'ubundi kwenda nayo ihagaruka ndetse ifata ibice byaho bimwe na bimwe ikabigenzura. Za Profesa Hiniya habaye imirwano ikomeye ndetse n'ibitero byinshi cyane bya drone n'ibisasu mu masaha ashize mu masaha 9 za nimugoroba. Bivuga ko n'ubundi raporo zimwe n'ubundi zivuga ko Uburusiya bwagabye ibitero birenga 900 muri kano karere mu masaha abiri gusa. Sinzi impamvu basha kumva ububasha bw'iki gisirikare cy'Uburusiya. Bagabye ibitero 900, ibitero birenga 900 mu karere kamwe ka hariya muri Zaporizhzhia honyine, ahandi hatarimo. Ahitwa Kuraswa impande zo muri zikomeje kurasanira hakurya y'uruzi rwa Dnipro. Hari ibitero n'ubundi bya drone ndetse n'ibisasu biremereye, ariko nta mpinduka nini cyane z'ubutaka zatangajwe cyangwa se ngo habe hari ahafashwe ubundi bushyashya. Kharkiv rero naho nuko ubuzima bukomeje kuba bubi cyane muri Kiev, Dnipro ndetse na Zaporizhzhia. Iyo ni imijyi ikomeye cyane yo mu gihugu cya Ukraine. Aka kamwanya Abarusiya bakomeje kugenda bayikiniramo cyangwa se bayikinamo ibya abana. Iyi ni RTV show rimwe rero, ni Pazo umuhungu wanyu. Ngira ngo murabizi ko amakuru agezweho breaking news ntandi muyakura ni kuri RTV show rimwe. Mukomeze kugira rero ibihe byiza kandi mugire ijoro rihire.